جه نافندا نوچین اورینت نیوز زیبار باش تماشاوان هجا دست پیکم هرد سر نوچه لکوبانیه لدردورا شغلر پفچون و اسد دبیجه بری هفگرتنا نافنتاوی ما آلی کاریا کردان دکر دسته درویا کانتونا جزیره جدیولا گدو و به سروکاتیا عبدالکریم عمر بریفا وره و گدو دبیجه از نونر پارتیا چپ دلیوگرا سیاسی دمه جوینا لیوگرا سیاسی لدار کت و اندامن ویل سر داخویانیه که لحف کرن و سروک وزیر عراقی دبیجه بلا کرد نبیجن کو پترولیا میا لتلتمر ده انجام اپراسیون لشکری ده پرانیا گندوار هات رزگار کرن و لگوری آگاهی داوی ین میدانی کو هزن یپگه لگل هجمارک جه هزن عرب برب پیشفاده چن ام تماشا بکن پشتی رزگار کرنا تلحمیس جری خستنا داعش اپراسیونا یکینین پاراستنا گل یپگه هر بی پیشفاده چه اده انجام ده باجاروکی تل براکه و گندواری و بتواهی هات رزگار کرن یپگه کاری بو گودا شیل سر درجاهی 25 کیلومتران پاش وگرینه با آلیه باشوری تل براکه و اپراسیونا خواه با آلیه هری ماهولی بیک و ببه تل براک آنگو ولایت البرکه و گودا شی ناف لیدی کر بارگهک سرکه جدا شیربو مینا تل حمیسه و شداده و هری ماهولی و جهیلا خواه فرمانداریا یپگه تکز دیگه کو او ناراوسته تا بدور خستنا داعش جهمی دورین روجاوای کردستانی هوا دست بيكي ما عم تلحميس ام دست بيبون ما قند رزقار كرن طيارات تحالف فينكي اليكاري دامه بس هذا ما قوتها ما خوش لي خست هوالا خوش لي خست او شكناندن ما تلحميس رزقار كرن مات تلبرك قوه هدا علي ما نكرن خوينا واش هدا خوينا في بكي خوينا وا قهرمان ما دست بيكر ما رزقار كر تلحميس حفده ساعه تلبرك حفده ساعه مرما دما بوت ما خلاص كنا هذا سبيل كنت قند باجار رزقار دكن يعني تلبرك حمد بنت دستي هوالا ديه رولا فروکن کوالسیونا ناونتوی دوی اپراسیونه ده گرنگ بو کوسازی و بارگهین داعش آرمانج گرت و بتوندی دربینگران لیخستن بشداریا شروانین عرب دوی اپراسیونه ده دیار بو کو اوجی ده انیا شر یا پیشی دبون و پاکروانین وانجی هبون ونحن من الكون العربي يعني أنا من الشعب العربي از بيكاتي عربي هرمي ما از وقلك هبالي ما ام بجداري في اوبراسيوني بون ود انجام ما ويدا ما قلك قند بدست خستن اوبراسيونا ما بأواي كي سركفتن درباز بو گلک ولاتی و گران گنده خواه پشتی گو داعش جوان درکت و نافچین گنده نوان گروبون قادین بو سرجه کرنه مینا گنده سمیحان یه گو داعش سری لیجه دکرن لگوری آخافتنین ولاتیان پشتی رزگار کرنا تل براکه و تل حمیسه باشوری قامشلو بتواهی پاقش بو و پلانا یکینین پاراستنا گل با آوای کی سرکفتی درباس بو باجاري تل براكي بتفاهي اخوا هات رزقار كرن ايدي يكينين باراستنا قليه بقى ديشاب آليه باشور و هريما هوليش خورا ارمانج دقره شتل براكي بورينت نيوز اكرم صالح لکوبانیه هات راگاهاندن کو هزن یپگه و ده انجام اپراسیونک لشکری ده گند عیدانی رزگار کرن و 4 چتین داعش کشتن هر وها و لگوری اجانس هوار کو هزن یپگه وسایتین چتیان به دست خستن لهلا کدن لنیزی گند شغلر یه جیرین پفچون دناورا حرد و آلیان ده قومین و ده انجام ده گلک تاخ کتن بین کنترولا هزن یپگه هجای بیرخستنیه کو هنگلین شمس الشمال ده و جالکیه ده بشدار بون سروک رژیم سوری بشار الاسد راگهاند کو حکومت سوری آلیکاریا کردان دکر بری کو هفگرتنا نافنتوی آلیکاریا وان بکه و لبامه بلگه دربار و گوستنا چکان بوان هنه هر وها ده هفدیتنا کده لگل تلویزیون که برتغالی اسد دا دیار کرن کو نتهنه دوار شاندنا چکان ده ما آلیکاریا کردان دکر لی ام ده توباران ده جی بشدار بون اسد درباره کوبانی راگهاند کو ناو وی باجاری عین العربه او رزگار کرنا وی 4 حیوان دوم کر ده همان دمه ده
ارتشا سوری د هفتهیان ده باجارکی وکوی باجاری رزگار دکه. هروها سروک رژیم آنی زمان کو نتوین یکبوی د پاراستنا دسهلاتا سوری به سر نکت و صدما کو ارتشا سوری نکاری بو حمی گل سوری بپارزه او کو ولاتن هریمی آلیکاریا گروپین ترور دکن. ناوندا چاپمنیا YPG دا خویانیا سروکاتیا YPG یا کو تیدا هلوسط ائتلاف سوری رد که و شاندو تیدا وها هات دیار کرن. هزن یکینین پاراستنا گل توی هزن سنادید و انجمن لشکری یا آسوری ده کمپانیا رزگار کرنا گندوار خامش دا بردوامن و اویک پیکته پشتی کو تل حمیس و تل براک جترورا داعشه هاتن رزگار کرن. لگوری کو تخویانی کرن کو جماورن لدردورا هزن ما کم دبن نلگوری داخوازن هن آلین تیرایی ین کو دورن خواه به دست داعش ده هشتنه. هر وهاو ده داویا دا خویانی ده هات دیار کرن کو باشتر بو کو ائتلاف سوری و بردف که وی سالم المسلط پیروزباهیا سرکفتنا ما بکرا. ام وی دا خویانی شرمزار دکن و ام بانگوان دکن کو وان کریاران دوباره نکن. بله تماشاوان هجام آنها بچن سر سینور کوبانه و جوور به مرای نوچگاهان ما ولات بکر ولات ایوارت بخیر چه آگاهی داوی درباره روشا میدانی لباته هنه چه گند هاتن رزگار کرن چه دبن کنترول داعش ده هین مانه فرمو. بله ولات. بله رياض الو دنگی بده. بله ولات از دنگی تدبیسم تپرسا من بیست. بله فرصت بهیت فرمو گنده هاتی رزگار کرن و گنده عیدانی که 45 کیلومتر لروج هلاتی باجار کوبانی دکه پشتی اپراسیون کوهزینی یفکی و YPG رابون به دجی چکدارین دولت اسلامی ده انجام ده بهتری 6 چکداران هاته کشتن هاته رگاندن جالیه هزینی یفکی و هر وهاجی شرو بفن قومین الانیا روجهلات لگنده سرزوری و قرطل و بندرخان و آغباش الوی درجی شرو بفن قومین دنابرا هر دو هزانده لآلية باشكرية كوباني لجندة جريك وخلعت حديد هولدان شكدار دولة إسلامية جبوا جندة بلك داخل بين كنترول أوجي هيدن يفك تكش كاندن وزيانة كمازن جهاندن شكدار دولة إسلامية لآلية روج آفاي كوباني لأنيا روج آفاي كوباني لدردورة جندة جعدة هيدن كردي لقل أرتشا آزاد هولدان كو جسر قرق وزاق تغزن بالكنترول أو يك نتشو سريطانها جبر وقت بهزن داعش الوان بقراندن ده هر وهاجي ده انجام شركي قومي لروج افاي جنده باجارو كشغلر شيوخ ناسكرن ده هزن يكينين فراسنا قال ارتش ازاد باوبراسيون كرابون ده انجام ده سيتشدار دولة اسلامي هاتن كشتن جالي خبا بروكين هفغرتنا ناف دولتي ويجاري دجاران وارجهن دولة اسلامي توباران كرن ده انجام بشري لروجلات روج افا لباشور سه شربان یفکی جانا خوشدستان و کتن نابرزا فکروانن. بله زور سپاس نوچگاهان ما ولات بکر کو تج سرسی نور کوبانی به مر بودن باش. دوه لباجار رمیلانه به لآواهی حاکمیه باجر و به بشداربونا هر دو هف سروکن کانتونا جزیره عبدالکریم عمر وک سروک دستیا درفه یا کانتونا جزیره هاته هلبجارتن هجای بیرخستنه کو بری آنها دسته درفه به دست صالح گدو دبو. زریزه جه پیمانا جواکی او زاگونن وی را بگرم از آزادی او برجواندین گل بپارزم اولکاریا هرمن ریوبریا خوسریا دیموکراتیک آزادیا وی و مافی خوپاراستنا روا بپارزم لسر باورية من يا به نتوا ديمقراطيك جبو بيكانينا دادمنديا جواكي تي بيكوشم صندوقهم اشخوا بري كاركي باشي دبلوماسي سرمستوى سرانسري أوروبا بوا
ئەو کار وەک پرۆژە وی جەمە بەردەوام بکەی و بەتایبەت ji بۆ خاطری نو ئاواکردنا باژارێ کۆبانی ji ber şerê gul کۆبانê çî bû diber tevaya dinyayê û alema herde bû gerek tevaya dinyayê barkê xwarabî ew karê dîplomasiyê gul Ewropa çî bû gerek berdewam bibe û gereka bi wê re jî vêje karekî dîplomasî ji bo Hindir û Sûrî û bê بشن مخالفت هندرو و درفا و مكونات روجاوای کردستانی و پیرجی در دوره روجاوای کردستانی و دولت عربی دوی دنگره که قابنا باش بنا بتنج براستی هنک کیمایی دوی دهیا بلکی کیمایی نه کریدای به ریبه بریا خسرج بر او دری هي نهاتي فكرون بتهيبة الدولة العربية ليت قناعات مدى بيشتي وقا سركفتني يقوشي بونو بيشتي بانجازات يقوشي بونو بيشتي تيكشونا داعش وبيشتي بروجيه ما جبو خاطري چار سركرنا برسكريكا سوري بشكل كي ديمقراطي وامو حمو خلق سوري بحضور سوريا كنو عفا بكن ام بيجن بلكي بيش روجه هناكي او دليل بيش عم بندري دبلوماسي در دورة سوري وروجاوای كردستاني وبتهيبة الدولة العربية جاء آلية خفا ود هفديتنك تايبدا لقل أورينت نيوز سروك بري دستيا درفا كانتونا جزيرة صالح قد راجهاند كو بشتي جالك كرنا لفجر سياسي وي خواج سروكاتيا دستيا درخص داكو خواج كار لفجر فالا بك مثلا كارم سالك سالو هيفك لسرسري كوميتا بيونديه درفا روشك براستي روشك نوبو وما مشاركة كرد دامزراندنا إدارة ذاتي لكانتونا الجزيرة و دوي دمك براستي جي تايبت بو ما إدارة كوميتا بيوندي جدر وكر از بهورم قلق قاوي باشي ما آويتن وما د سالا درباس بوي د وي سرسري وي كوميتي چه سردانه مني اوروبا ده به چه اي روجلاتا ناوي به يعني بيتر متركيز ذكر لسر مسألة نتوي كردي ولسر مسألة نجتماني وبيوندي بمكونات دني هرميره هروها درباره نوچين دبيجن كو صالح قدو نو نركي سربوخا دلي فقرة سياسي دايا قدو جو اورينت نيوز را آخفي و اف نوچين ينكر و راغهاند كو از نو نريتيا بارتيا چپ دلي فقرة سياسي دادكم براستی دامزراندنی و گوند زانن شازده مها یکیده از هاتم انتخاب کرن از وک سکرتری پارتیا چپ دموکراتی کرد بناوی پارتیا خو از لیوگریا سیاسی کردی دمه و دوی لیوگریا دیجی امی کدک مزم بکن گو ام کاربن نرین حمو پارتی کرد حمو روشنبيري كرد ام كاربن نزيك يهودو بكن بانحياس ام نونريا كتلاك نتوي سربخدكن دوهل قامشلوية لفقرة سياسية كردية جفينا خوال دار خست درجاهية حي ساعتان دا جفين دومكر هروها ولغوري اندامي لفقرة سياسي فيصل يوسف كو دا جفين دا مجارة چکرنا فتنیان د نافبرا پیکاتین سوری ده هاتا گنگشکرن و بتایبت بویرین تلتمر هروها یوسف و ده هفدیتنا که ده لگل ولاتینت آنی زمان کو ام ده جوین ده لسر گرنگیا پاراستنا جواکا سویل راوستیان ده همان مجارا جوینا لفقرا سیاسی یا بنجامین ده هاتا راگهاندن کو انجاما و ده گود انجام ویدا داخویانی یک درکت و تیدا به یک هلوستا سیاسی درباره پیشفچون سیاسی و میدانی لسوریه و به تایبت ده هرم کردی ده هاتا دیار کرن هروها اندام تفدمه ده لفقرا سیاسی ده لسر پیشخستنا هلبجارتنین سیزدی افدار اره نکرن دراپورا جان و شاکر ده آگاهین بهترم تماشا بکن پاشی گودرو جهاتا پاشخستن ده لباجار قامشلو لناوندا محمد شیخ و آ چاند و هنرا دموکراتیک جوینا بنجامین آل وگرا سیاسی آ کرد هات لدارخستن یکم جوات ما ایرو نقطه اساسا کم سر سکنین هلوستا لوگر پیوشتو
درنبر و پیشوچون سیاسی اکو درد کبن آد دوا نقاط دن او کمیته ما همون جبو رهبری بون عسکری بون اف کمیته حتی کی جوادک دو خاطر بون نه تشکیل بونه تکثیل سروی هاته کرن تأکید سروی هاته کرن کو اولی جانب بیست هنکی زیوتر لستر بقاربن دست کار خوب بکن ئەنجاما سەرەکە ژێ جوینە کۆ 29 ئەندام تێدا ئامادە بوون و نێزیکی 8 دەمژمێران بەردەوام کرد داخویانیە یەکەمین ژلێڤەگەرە سیاسیرە زمانی عەرەبی دەرکەت تێدەهات دیارکردن لەسەر یەکرێزیە هەلوەستا سیاسی ژلێڤەگەرێرە دەرباری پێشڤەچوونên سیاسی و لەشکەری لێ کۆچێ دبن دە هەرێمێدا. ئەڤ ئالیên şofînîst hewl din da ku ziyana bigihînin xebata milletê Kurd û tevgera wî siyasî. Lêvegera siyasiya Kurd van dengên şofînîst şermezar dike û tekez dike li ser berdewamiya parastina jiyana hevbeş di herêmê de. هاتەزانین گۆژەخالên سەرەکە yên گۆلسەر هاتە ڕاوەستاندن ئەن کەسێ داخواز کرد شتەردەمێ دا ku هەڵبژارtinên سێزدەهê ئادارê bêne paşxistin û girtiyên siyasî bêne berdan هەروەها دەرفەت بێ داینیش کۆمیتên ئەم کەسێرە دا کۆکاربن دەرباسی کۆبانێ ببن. جانۆشاکر ئۆریەنت نیوز قامشلۆ. في صوت وتشويه صورته الحقيقية ونضاله وتضحياته من أجل تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا اتحادية ديمقراطية تعددية برلمانية. إن المرجعية السياسية الكردية تدين مثل هذه الأصوات والمواقف اللامسؤولة وتؤكد على المضي قدما في نضالها من أجل توطيد السلم الأهلي والعيش المشترك بين مكونات المنطقة من عرب وكرد والسريان كلد آشوريين، كما تؤكد على وحدة الموقف الكردي في مواجهة هذه المحاولات وتدين الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش بحق الإخوة الآشوريين في منطقة الخابور، ودعت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لحماية وسلامة المخطوفين وتحريرهم. كما وأكدت المرجعية على متابعة اللجنتين الإدارية والحماية لعملهما وتذليل العقبات وصولا إلى تنفيذ بنود اتفاقية دهوك نصا وروحا في أسرع وقت ممكن. وتم النقاش بشكل مسؤول وجدي حول جميع المسائل المطروحة وضرورة التوافق على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يخدم قضية شعبنا الكردي وعموم أبناء المجتمع في روجافاي كردستان. بله تم شبان هجا امیل قامشتوی ببینن و جور و به مرای جانو شاکر نوچگهان ما جانو ایوارت بخیر چه آگاهی تایبت ين كو ند آلاف الرقهان دني دانا لباتانا بلي رياض براستي دهو جفينا بنجامين آلي بقرا سياسي لدار كتل نافندا محمد شيخ وآچاندو هنري اف جفين جرك بود دوه بيمي هيدا هاتبال دار خستن لجفين هاتا فاش خستن جا انجاما كو جفين هردو كوميتين لشكري وياري ببريه او جهاتبونا فاش خستن جوین گریدایی بو جوینن هر تو کمیت آبه لی دوی روزه ده نه تا دیار کردن و کنگی توزا و کنگی اف جوین ول دار خستن و کو هات خویا کردن برنگه کی آوارتا اف جوین هات خستن دبکو اف یک جالیه تبدمی به جالیه نونری تبدمی لی و گریدا اف جوین هاتا خستن گو بیل دار کتن هاتا وقت لێڤەگەرە سیاسی ئا کورد خۆست گۆبرێ خویاکردن یەک هەلوێستیە خوا دەرباری vê daxuyaniya ku koalisyona Sûrî derxist berdestê wê Salim el-Misri bi taybet tevî ku ewana ti kes binav nekirin gotin deng neşofînî di nav rêkberiya Sûrî de wisa xwestin ku yek helwestiya siyasî alê vegeriya Kurd bidin xuyakirin derbarî vê daxuyaniya koalisyonî. Birastî
جوینه گلکی دمک درش خوارش 4.5 ایواری تا 12.5 ایواری بردوام کرد دیار بگو هنکی نافوکی هنه درباری چاوا و داخویانی بدن راگهاندنه داوی به داخویانی یکمین یا لبگرا سیاسی به زمان عربی درکت و اوجی وک آماجه که بو گو خواست نامه که بدهنن کوالسیون سوری چه دنگین نابرک بریا سوری ده هبن نامه که بدهنوان انو ام وک لبگرا سیاسی بیک هلوستن براستی تشتي تايبت دفيج فينا دا انكسي نونرين انكسي ببقرة سياسي دا فشار كرن اللي سر آليا تفدمي نونرين تفدمي ببقرة دا داكو كاربن فا هالبجارتن سيزده آداري بين باشخصن نزيكي دمها لداوي وك ريكستنا كي تشيبو جو وسدما بيكي بهانين عند نونرين تفدمي او بون كو انها درنجا كو ام كاربن فا هالبجارتنان باش بخن بتني حسيك معايا نبهتر ام نكارن كاروبار هاتيه كرن آماده كرن هاتنا كرن ام نكارن فيتشي باش بخن وكري كفتنا كدنا بوارد شيبو دربار بي خالد ويمين او كو انكسي خص قرتين سياسي بين بردان نونرين تفدمي دباكو وابقران دبن بلقايا ادو خوازن واو كسيكو ولي تاكيد كرن تكس كرن جو زندان دنا وين بردان جاليه كيتي نونرين انكسي تخصن جو غوري بدن وان درباسي كوماري من كوميتي انكسي ناهين درباس كرن كوباني الغوري وان الغوري ان نونرين انكسي هلبت ابيض جيل سرهاتا اري كرن جو وي درفت بداين جو كوميتين چike کومیتن گریدای بانکسی و کاربن درباسی کوبانی بدن بو الکاریا ولاتیا بکن مجارة داوي اوجي تكسها سرهاتا كرن جو اف کومیتن لشکری کومیتا ریبریه زيت جوترين دم دا كارو باري خوا بريبه بدن وانجامك بدن ونرينك بدن داكو جوينا ششمين ديل دار خستن وهردو خالين دي ريكفتنا دهوكي بينا جي كرن بله جانو يعني لغوري شوباندنا تا مجارا كوباني جنو افاكرنا كوباني اليكاريا كوچبرين كوباني دجوينه ده هاتا بحث كرن نا براسي اف مجار نهات راق هاندن جو تمجارين في اواي هاتنا جنگا شكرن براسي جوین وک هات خویا کرن برنگتی اوار تبو وک تی خویا کرن ان اب مجارا سرکا وک بهتر هات دیار کرن مجارا گو دا خویانی بدن خویا کرن یک حلوستا سیاسی لبگری را گرنگ بو وک اندامی لبگری دام مره راگ هاتن نخست ناوی خود دیار کرن گرک اب یک حلوستا سیاسی جدر برا جرکبریا سوری را ج دنیا ربي خويا كرن كلويس تك سياسي هيا لبقرا كرده بله زور سپاس نوچگان ما جانو شاكر كوتج قامش لقل مبودن باش ایرو لباجار عموده و ده انجام شواتا مالک ده پنج ولاتیان جیان خواهش دست دان دناو وان ده زاروککی 5 سالی هروها لگوری آگاهیان کو مالباتا خضر ماردنلی ده انجام بکارانینا پترولا خام ده صوبه وان هاتا تقاندن و هر 5 کسان جیان خواهش دست دان لهرما كردستان لكامبا دوميز ود انجام شواتا حيشت چادرين پنابران گلک زیان المادی انجام دان و تزیان جانب تکسی نبو و لگوری آگاهیان کو صدما شوات نهاتی زانین دوه سروك عراقية فؤاد معصوم لقال سروك هرما كردستان مسعود برزاني جفيا ولقوري أقاهيان كو معصوم وينا مايكيج سروك وزير عراقي حيدر العبادي بقهينا برزاني سروك عراقي فؤاد معصوم راقهاند كو عباديج ريخستن كردية دخوازا كو داخويانيان بلاف نكن كو بترول يا كردايا و تكلين بغداية فيرانينا
تی راگهاندن کو عبادی تانها پرسکریکا مهانه کارمندین هرما کردستان چارەسەر نکریه. لهرما کردستان چتای داعش ایریشی هزین پیشمرگه ین لدردورا گنده مسقلات به جهبونه کرن و ده انجام پفچونان ده هجمارک مزن جه چتایان هاتن کشتن. لهلک دن جدرکی میدانی راگهاند کو لدردورا گنده بعشیقه پفچون ده نافبرا چتای داعش و هزین پیشمرگه ده قومین و ده انجام اپراسیونه ده گلک جه چتایان هاتن کشتن و ایریشین چتایان داعش هاتن رد کرن. جدرکی اولاهی جه کرکوک راگهاند کو هزین اولاهی فروکایک ایرانی و ایرانکری یا به آجوکار نیزی فروکها حلوه یا لشکری دیتن. هر وهاول گوری همان جدری گوته تخمین کرن کو فروک جبر پرسکریکن تکنیکی هاتیه کتن. خودی مالپرا فیسبوک مارک راگهاند کو ام حر پوست و آن ویدیوین کو تیدا وینین ترور هنه رادجن لد همان دمیده ام نکارن حمی وان کریاران بشوپینن. هر وها مارک آنی زمان کو آرمان جامج فیسبوک اوه کو مروف کاربن به آوه کی آزاد هلوستا خواه ببیجن ده همان دمیده فیسبوک نه پولیسا جیهانیه. بله تماشاوان هجا درباره هن مجار سیاسی گریدای به دوزا کردی هندری سوریه هر وها هن مجار هریمی جی آنها به مرایج استانبول برز فؤاد علیکو اندام نفسکا سیاسی یا پارتیا یکیتیا کرد لسوریه برز فؤاد ایوارا تبخیر. ایوار باش سرچاوا. برز فؤاد ام دست به راگهاندنا اسد سروک رژیم بکن دماکو او دبیجا ایرو دبیجا کو رژیم سوری آلیکاریا کردان بریکو هفگرتنا نافنتوی آلیکاریا وان بکه وان جی دکر اف چنامه اسد دخوازه به رکبریه گهینه و مبستاوی آرمان جاوی جویه که چیه؟ بله يعني وكم دزانن اسد جروج ده خست كردان زيكي خبك كرداجي وسريانياجي ودرزياجي خست نزيكي خبك خست لسر واري اقليات ليستكي بك بيج انه شرنب قالي سوري ري شل بقالي هناكي عربي سنرنه اواني نزيكي تيرورنه خست جروجا روج ده و سیاستی بهونه لی گله کردون گشت زانین شیار بو جوی سیاستی و گلک جاراجی شاندو تفکر سیاسی کردی نچون و گفتگوی بکن انجمنان اجتماعی کردی 26 ماه ده هند زانین چه بو بریارا خوزلال دا گو ام بشکن نج شورش سوری و دبی اف رژیم بگوهرتن و رژیمک آزاد و دموکراتیت بین هندره سوری و ده هندره و ده مافی ملت کرد بیک بی وک مافی چارنوسی فاف جبری 4 ساله ده رژیم وی لیستکه دکه لی دجینا ده هندزانن یعنی پیاده دانستندنک وان جودا چه بود نابینا وانو انکسی ده دواره رژیمه ده گوتن ام خط ریاس سیانه و کتن هندره هیئت التنسیق و ام نجرک بریرنه ام نب رژیمه رنه و الگور سیاست خواهونان دواره اشکری و آلیکاریه ده هون زانن انکسی تو لشکری و تنیه و اف برسیف آگدایی یا ندایه اف برسیف پیاده کاره بده به رژیم آلیکاریاوانی لشکری کری یا نه
لێ دووەکی دەدێ ڕێژیمێ باش گەلێ کورد و خۆرتێ کورد سکنجە کردن ji 2011 de heta îro heta anha jî nivîskarê me yê hêja Hesên Îso di zindanê rejîmê de ye Ciwan Xalid di zindana de ye tu carî tevgera siyasî Kurdî xulkêleka rejîmê nediye ji roja şoreşa Sûrî ev gotinê wî Putin lê vedgerin ciyê xwe nabînin Esed ketiye warekî dixwaze ji cîhanê bêje ezim ê şerê tîrorê dikim ezim ê xwedîtiyê li Kurda bikim û li Siryaniya bikim û li Aşûriya bikim û li Dirûza bikim lê millet şiyar ji vê warî re ew bawerî pê nayê. بله برز فؤاد ام هرن مجارك دن مجارك ده هندري ائتلاف سوري ده بري چند روجان چيبوك و داخوانيك بناو ائتلاف دركات لسالم المصلت راگهان دبو داخوانيك هنك ناكوكي كرن هندري ركبريا سوري و مترسي هيك و داخوانيا وك فيك مترسيا جدا كرن و شرك و نافبرا حمي بيكاتين سوري ده چه بكن انجمنا اجتماعية كرد ده هندري ائتلاف سوري ده تانها تهلوست ندانه هلوست فرمي دنينا تدا انجمنا اجتماعية البندا تشيك و هلوستك خوا بدا داكو نرينا قالي كرجي خويا بك درباري فيكي بله ادخوازم بیجم ما مستسالم المصلت نرینا خوی تیبتی دا نوک نرینا ائتلافی جبر او نل في درایایجی او لامارات او بکسکی نشیوری نب رئیس ائتلافی و نه بنونر کردی دهندر ائتلافی ده و اف ترسی دانو استندنا ما بهفدور واختار راگهاندنک درکه دواری کردی ده بده وی شیور داریا ما بده جبر فيه كيجي او نريناوي تيبتيه او نرين نكت نخزمتا عربا بريئة كردا ونكت خزمتا ائتلافي جبر فيه كيجي وك كوميتا سياسي از او افالي من الدكتور صلاح درويش ما نرين دا او نرين او نزيكي نرينا انجمنا اجتماعي كردي بردان وستندنا بدامت شيبو وما رابو او داخوياني درخست وما قوت اف نريناوي تيبتيه واف نرين ناكف خزمتا امهري ما جزيره بباريزن واف نرين بيتر واركي اوليتيتي هي وكل سر عشيره خو غيدي لي خوزي مثل سر عشيره بغيديا وقتاق هناك جمرو فيوي چون داعش سوند خوارن وقوتن امي بتربن داعش نل عزمان ابو داعش لهريمكي او هريم امزانن كي ديجت الحميسه حياه لحياه شداده وحياه شاي عبد العزيز وام زانن كي تدنه وفيا هجر دخازه بيج انه برا داعش بشتري هزني دبن أفايا نرينك جوداي دبي أم لسر بسكنن براستي أو داخوانياوي تعدى لويكر وتعدى جهاند هاف بندية وجفاتا ما وسبيبجي ميفي تشتي دوز بكن أو ني قبول كرن بفيرنجي يكي كسكي دواري خوي مرفانتيه ده بكن نرينا سياسي هاف بندية أف كاركي جوداك تشوتكر وجبر فيه كيجي مداخوياني درخست ومرد ليكر بله برز فؤاد ابنا نرينا ائتلافيه نرينا ائتلافي سراسر دجي داعش بله برز فؤاد د مجارك دندا توك سياسه مداركي روشا كردي دوزا كردي لهندري سوريا تش سياسي وتش لشكريت باش د شوبيني د نرينا تدا اف شرك ود هندري الحميس وتلتمر د تشدبا وهن سركفتن جهازن كرديرا لور بيكتين دنيرينا تدا يعني حتى كيجان استي ريجيم دكارا لور جروبين لشكري تشيبكا وشري بيكاتين دين بكا وهروها ناكوكيان بيتر بكا
آلیان کردی تاکیجان رادایجی کارن خوا جویا که بپارزن و به آوای که سویل به پیکاتین دن را بدن و بستینن. یعنی چه خواستن جوان چه خواستن برز فؤاد؟ بگمان اف پرس گلکی گرنگه. اف پرس گلکی گرنگه براستی برا ام زانبن اگر نج هزا دولی بایا او دقلق جیاده او رزگار گرن چه نبایا جبر داعش دواري التكنيكي دو عسكري دو آلات ناف دستي ويد ومدرعات وإيدن إمكاني تنبو أو برخدانا تيبت بذي ودو كوبانيد هات خيا كرن دباور يامد آنها هري جرنج استراتيجيات دولي شوال في مسألة دنره فوقتا قل كيلكا يبهك سكني بخورتي وبيشمرقجيها آنين كوبانيه وبرا داعش دان وحتى ايرو داعش درفيديه وزيديه سراسري هاوير دورا كوبانيه سي حياه 4 كيلومتر حياه 5 كيلومتر رزقار جيبويه دباور يامد لدانا تلحميس هوله او هر وتيد هر جبر هما هنجا دولي في تشتي دخوازه هون زانن يعني خطك استراتيجي وقت به هي دنابينا هوله وتلحميس و هرما موصله ده او ري بيگرتن جبر في که اگر هزا دولي بمينو پشتگيريا هزا كردي بك نا اسد ونا غير اسد نكاره لبيشياوي بسكنه اللي تشتي هي بريارك دولي هي قال للشكري اسد نخي ل هرما جير استراتيجي به او لوي هرمي بباريزه ريجيم جي دحس انه دكف قناغك تانجو او جغرافيا جديد يعني ولو بمينه جدست ويدر او جغرافيا دخستن كيجا جاري قوان برا هفدودن وهفدو بكوجن جبو او بمينه او داري اورتي بقري وكارب الهفهاتني بك وقال لك جارا لهرمنا تشيبو نرى او كاغت دستوي درد كفي ومترسيه كوي جديجي هي تنسيقه هزا كردي ويبكي بهزا دولير بقه قناغك قنما كارب اسد حتى حسكي وقامش لي يجيب باريزه بلي مسألة او اسد شبكه او زلامي خو لهريما جزيره كار بكي بيك بينه جبو بلتي كرد وعرب برا هفدودو اف يكجي استراتيجياويه بله برز فؤاد دمجارا هندري دوزا كردي لفقرة سياسي جفينا خائرو لدار خست و تانها هين قال كرد لهندري سوريا لبندا هن بريار جدينا دنرينا تدا لفقرة سياسي ودوزا كردي بر بكوفا ببا و ركفتنا دهوك چارا نفوسا و اوه بكوغينا دباور يامد اللي فقرا سياسي حتى ايرو دلكم او جديتا لجم تفدمي نهات خويا كرن حتى انها دمه چار جويجي چه دكن هنا قرتيه انكسي زندان واندنه حتى انها ناهله انكسي لكوبانيه فقر كوبانيه حتى انها دست بالجارتنا خوكريه وكانه شريكه وتننه تفي انكسي بشفو روج دوز دكه انه دمهكي بسكنين حياقا بقهن هفدو او مجيه شراكتيه هنا لجم تفدمي نهاتي استواندن مخابن ما تخست برنجكي دبه ما تخست روجا يكمين قال هفدو رونين وك كوميتك كاربن وقت دبه اداره پرسگریک کردی بکن ده همی واری ده دواره لشکری ده دواره آلیکاری ده دواره سیاسی ده لی خویای حتی آنها تفدم نکتی و باوریا گه کسی بک شریک خوی راست و کاربن گافا به هفدور باوین وکو نوچه گهانی وجی گوتن دوی افهل بجارتن بی سکناندن
قلنا والله وقت تنگ بوي طيب از بي زانم بري 20 رياجي اف قوتن جوان رقوتن وقوم بي ناكن بمعنى تفدم حياة انها دمشي ودبي فايا امشيان وهم بمرتين سرچ عفاه ناينجي اغرا واخيري به اف الرنج جنريني خزمتا ويلي فقري ناكش برفيا كيجي مرترسي هي قافري فقر جي خو ببين دروجا بيدم هي فيها نجي تفدمي لأولي فقرك خرشي كدفان وارادي يا بخواز شراكتية كدرست حقيقي يا جاوي بخواز وك الرجيم بعث وإيدجي الدوراوي بن وك جبهة الوطنية التقدمية هكا أفنا الرين باوريان بدا أنكسي أويتك هفقونا غاكتنغو ويني قبول بريز فؤاد عليكو كوتج اسطنبول بمرب واندام نفسگاه سياسي يا بارتيا كتيا كرد لسوريا زور سباس درباره روشا ميدانية لسوريا تماشبان هجام افراپور جوره آمده کری ام تماشا بکن. لباکوری گندوار حلب بینگها حلب آنوچهان راگیهاند کو ارتش آزاد ریشی ربندک رژیمی یا لنفچه الحرة کر و د انجام د بهتری دهج لشکرن رژیمی هاتن کشتن ده همان دمه د لتاخا اشرفیه ارتش آزاد بموشکن هاونان اوتوپن جهنم خالن هیزن رژیمی ین دهندری دبستان صالح جمال و نخوشخانه یونانی ده توباران کرن هروها اودیا رزگار کرنا حلب بچکن سوک نیچروان رژیم ین دلیوای هشته ده آرمانج کرن بگو انجام ور ناس کرن هر لحلب فروکین رژیم تاخا مساکن هنانو ببرمیل تقینر توباران کرن و ده انجام ده هجمارک جسویلان جیانا خوش دست دان و هنندن بریندار کتن هروها لگندوار حلب فروکین رژیم گنده دویر زیتون و كافيكا باجاروكي باشكوي ونافچه الملاح بموشكن گرماهي آرمانج کرن و دا انجام دا سویلکی جیانا خوش دست دا و هجمارك دم بريندار كتن لروجهلاتي گندواري حمصي لچياي الشاعر پفچونن تند نافرا چتين رخصنا داعش و هزن رجيم دا بپشتگريا ميليشين شيعي قومين و دا انجام دا بدهانج لشكرن رجيم هاتن كشتن و قلق جوان وكشيان نافچه جزل هر سال در دورا بیرا جزل یا پتروله پفچون دنافرا حردو آلیان ده بردوامن لگندوار ادلبه لکویکا باجاروک اریحا چالکوانان دانه دیار کرن کو ارتش آزاد آواهی ماسارا یا کو هزن رژیم تیده بجهبونه تقاندن هر سفروکین رژیم باجار خانشیخون ببرمیلن تقینر آرمانج کرن و ده انجام ده هجمارک جسویلان جیانا خوش دست دان ده همان دمه ده گندن چیای الزاویه جی ببرمیلن تقینر هاتن تو بران کرن و هات زانین که هجمارک جمالن ولاتیان هاتن ویران کرن و گلک زیان مادی لور چیبون لديرا زورين و چگهان اورينت نوز را گیهاند که هجمارک جملیشین شیعیین عراقی گیهان نافچه السخنه بوکو بشداری اپراسیونا در باسبونا بیرا الکم یا پترول ببن هروها دا دیار کرن که داعش ریزک لشکری شاند بیرا الکم و حمورین لنافچه آبادی یا لروجهلاتی دیره ماین کرن لهرما كردستان لكامبا دوميز تشلروجيا حردو بيشمرگيان زيرفان مزوري و نچروان سليمان هاتل دارخستن آگاهين بيتر لسروان حردو بيشمرگيان دراپورا رود إبراهيم ام تماشا بك چله زيرفان مزوري و نچروان سليمان لكامبا دوميز بريفا چو گو نچروان اندامي پيشمرگي روج آوائه لأسكي موصل دشاره لدجي چکدار داعش جيانا خوش دست دابو هر وها زیروان مزوری ده همان روژه ده لکوبانی جیان خوش دست دابو جه که خوشیامایا و اپیشمرگی هنه کارینا و بهلوشن کاری بینو بشکن چل کوبانه بی چل موسله بی چل کوده وراغو هبه بآری کاریا همو شروانین کرد بآری کاریان هزین ناف دولتی بآری کاریا ملت کرد پیشمرگین روجاوا لهرما کردستان شر دکن او دبیجن ام آمدنه لهر دره کرد لهبن شر بکن لکویده که شر چیه ببه ام آمدنه امن پیشمرگی کردستان برادش من تفضان بن کردستان یک پرچه او کردستان یک پرچه ام تفضا آمدنه لکویده به شنگال به روجاوا به لمهبات با لإيران با لكودا ريبا دراغو كرد تدا بيشن أما آمادنا مالبات هرتو پیشمرگیان بزار خوش شهنازن و دبین قربانی وان دایه رد کرنکش سینور سایکس پیگوره
راستی خوینا شی زیروان و نچیروان باشترین بلگه و نویترین بلگه وی سردمی دا بود دجمنی کو د سلمان ام ملت کرد لهر وقت و لهر ساد دا ام یک دنگ و یک حلوستین و اودل وکو چاده برانبر دجمنی راوستین و دچوکاب دجمنی دادادن و براستی چون از شهید زیروان لباشور کردستان بوروش آوا خوینا خو کرا قربانی شار کوبانه و هر وسا شهید نچیروان کل شار آسکل موسل باشور روش آوا باشور کردستان خوینا خو کرا قربانی و باشترین بلگه سه فوج هزن پشمرگین روش آوال هرم کردستان شردکن و دو 25 ماه بوریده دو فوجین دن درباسی راهینان لشکری بون. زیروان و نیچروان یک روژه ده جیان خوش دستان. هر یک لدوره که بو لی هر دو یک شریده بون. اشکاپا دومیز، رود ابراهیم، اورینت نیوز، دو. لداویه مهرن سرنوچه. لکوبانیه لدردورا شغلر پفچون و اسد دبیجه بری هفگرتن ناف نتوی ما آلیکاریا کردان دکر. دستیا درفیا کانتونا جزیره جدیفلا گدو و به سروگاتیا عبدالکریم عمر بریفا وره و گدو دبیجه از نونر پارتیا چپ دلیوگرا سیاسی دمه. جوینا لیوگرا سیاسی لدار کت و اندام نویل سر داخویانیه که لحف کرن و سروکوزیر عراقی دبیجه بلا کرد نبیجن کو پترول یامه. بولتنا ما لفر بداوی هات دنباش.